Dina lagu Ali Bobogohan. Wilujeng yang sini, wilujeng arungkeun. Brung ah. Yau. Bapak Hajar, Ibu Hajar, kapan? Bobogohan sahur nanti bisa Boga cinta Bapak Hajar bisa mungkin sama cinta
suka Horaja
goreng rasa manja tapungkuk ayam nu nyanding buah hati ayana atus kejengking hawa seger angin lirik ngalendot tangan ngaharios cerita asik bugerang geni kuring janji sakala nu karandapa rasa deder singa jadi kabaca di sewang di kegangan daun pos pesai daun merupah hiasan pada sayang hitam daun pos madu kori dipilih baru waktu presiden doaan balik daya di taman di samaran kuku 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 di kelaran kuku 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 bara-bara la 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 du 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 la 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 du 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 di sawah di gagangan ada daun pos besai daun mangrove perhiasan pantai sayang di taman ada daun pos madu kori dipilih baru waktu pas ini doaan pantai sayang di taman di samaran kuku 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 di kelaran kuku 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 bara-bara la 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 du 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 la 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 du 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 la 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 jalan Cirebon bebas dina wangi rame kendaraan motor mobil ajak kebut-kebutan gaya diri suker setan Cirebon Jati Barang toko surah larang kendaraan motor mobil omat hati-hati omat hati-hati lalu lintas dipahami la 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 la
ngarap bodak sunatan kuda menang dandanan dirarece di payungan sarata rompet jang katang asintera ngawi ngagalan ngarap ikal-ikalan atas bunga kokojakan ngahiburak budak sunatan suka bunga kokojakan kuda moyeng sigah-higah bari kadali dicakap kuda geus ngerti irama dorotan moyeng tajama budaya kota Sumedang seni bari kuda ringkong berarti arak-arakan nongerak budak sunatan kuda menang dandanan dirarece di payungan sarata rompet jang katang sintena ngawi ngakalang termarah ikal-ikalan suka bunga kokonyakan ngahiburak nupangan tenalan suka bunga kokonyakan kata kuda moyeng siga-siga ikal berikan dali dicekel ngahibur budak sunatan suka bunga kokonyakan emprak lah kita Adendi Bulan mah Paya nama Pinarup abdi teh alias teh dan abdi teh jadi milik bersama weh. kumaha emang mah Kumadinya weh lah sok rek di kumaha kumaha ke pasrah. Asal ulah dipotong make peso di bawah. Bisinya aya nu kada demes. Jol disampak we gitu. Dipajakan di ruang tamu kira nutupan dia. oh namanya Ada di bulan bisa dikon. tapi mama Kumaha seorang desa raja di lajang kita sana aya pamunun seorang Kumaha? sana semua waktu di anu Pohon. nonton di payun ada kepengeran sakit Oh, seorang pohon. teh pasihan lolongkrang kanu nyonya Oh. we saur nate Leres kanu anu nonton. Jadi hoyong 2 meter dikosongkeun saurna teh gitu. Pas bade mulai ditangke pas joget deui nembe kalbat deui gitu. mangga kalau bade Mohon. joget bareng sasarangan kada joget sadayana Leres tak gitu. Mohon. ada urang sami-sami ngiring bingah nyamahnya Mohon. Kira urang boga budak si Gadendi. Jangan nyebut mama. Mama Jabati. Mama Cuneng Mama Cuneng. Hoyong joget kalu mangga sok Bapak Haji. Dasar jodoh. Heeh. Bapak rek jodoh jeung abi, Pak. Pak, eta teh lagi bapak tuh siap. Tadi Om Ade salah ya. Kumaha? Terus siap eta mamis. Yang ieu mah budak Australia. Jangan badak abi mah. Sok Bapak, mangga Bapak. Suatu kehormatan buat Bapak Haji. Bapak Haji MI Suhendi pangitan. Bapak tong diatang deui atuh, Pak. Langsung we ka dieu, tak kitu ke rumah majikan atuh geus. Tadi bikin moal. Pada di luhur, Pak. Si Bapak di luhur, Pak Haji mah di luhur Bangga. Oh iya. Sok. Pak Haji, iya Bu Hajina. Alah ya Allah, abi nu kadua bae Bu Haji. Bu Haji Lina ieu teh nya. Laras. Tuh, abdul apanya Bu Haji Lina? Bapak Haji iye, Bu Haji Lina. Hai da teh, aduh anak tere. Aya sarua teh. Cara abi nu ngundangan aya dasar jodoh. Aya, mohon. Anu ieu salaki abi mah itu mah asli kan anak budak, salaki budaknya anak salaki anak Nisa. Ieu mah puguh dibiayaan sampai TA. Tong sieun. Kade obi ah. Pak Haji naik, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Moal? Oh eraan sana. Pada moal Pak Haji? Sok. Bios Pak Haji humpul sok. Mangga. Pak Haji sareng Bu Haji, Pak Haji sareng spesial Pak Haji sareng Bu Haji. Haji mau bios ya. Mohon. Pak Haji iye sareng Bu Haji Lina spesial mangga. Kapengkar sok koyahna. Ka tukang lagi malahan kana ojek tuh. Bapak Hajat, mana Pak Hajat? Oh itu Pak Hajat. Oh.
Pak Cipto mana Pak Cipto? Pak Cipto bois mana anu hajat ka luhur anu jahat dihandap. Si ibu tuh jahat tinggalikeun ibu rek noong da ieu mah stocking ieu mah calana ye da ieu mah acing ye kanda ye da abi mana tah kadungna di soptek ye jual buka-bukaan bae nya bayana boga saha teh aya urang di dieu nya banyak saya kahibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Haji atas? Ada di punten. Pak Haji, Pak Hajat, bade ka luhur salat teh palindinya. Mangga Bu Haji Lina mangga. Ayo Bi Haji, ayo. Rengkahan we punten Pak Haji mangga. Atuh di aransemenan ieu ka hareup teh Dek. Pasien kendang atuh. Dung tak tak duduk tak. Yeay. Pak Haji mangga. Yuk. Kumargi Pak Haji kapayun urang sarena kabengker. Larek rek yuk. Kumaha ieu cager Pak Haji ya Allah. Kamari ieu heuh rame nya urang teh. Kumaha atuh. Dasar jodoh ayeuna. Pak Haji tiasa nyar, tiasa jaipong ya. Mohon. Hayong dasar jodoh atau lagunan Pak Haji? Nang welah. Aya kumadinya welah teh cenah. Dasar jodoh nya sok mangga. Dasar jodoh sareng si Mami, sok Mami. Ieu teh siga keur ngarujaknya baiknya punya. Ya, ayah nanya. Heeh. Baik kesenian bebas ya. Siga ngarujak bebas aja bebaskeun. Dud. Ying, kurang kasanggakeun deui nya Kang. Dina laguna Dasar Jodoh saurna teh. Mangga urang kapidangkeun wae dina lagu Dasar Jodoh, wilujeng yak seni wilujeng ngadengkeun. Rumah. Iya. Kesusah Mustafa Bororang rumah tangga Bapak Haji anu bagus Bapak Haji sakit dengarti apa nanti upahan serangan batan bakasian durian Ibu Haji Abangku rukun aku arek kasih gogoda jajaka bororang rumah tangga sakapeung Ibu Haji di Arwake sok ludu arek bentar diserakeun tapi Pak Haji anu bagus pohara kawas kain wanita sekapeung seklutu
sayang sauyunan Kanggo kamu rasali. silih asing saatini emang Kanggo rasali anu nonton. Biasa kamu kardei. unggal sabda sore datang kemaningan waktu kedahujan ramahna terus ajak pulang marah teh si anu agel tahun cinta ukurang agel tresna ikut jawabna beri ajang manehna saati paparok mana teh desi sayang sauyunan silih asing saatini hemat mahal janji bukan unggal sabdo sore datang kemaningan waktu kurang lagi rumah manehna hati lecik narika rawat maksud waktu kuring wajan aduh endahna kuring rajang manehna saati paparong mana teh desi deui sauyuna silih asing saatini hemat mahal janji bukan unggal sabda sore datang kemarin Waktu tamasya kebinaria pulang-pulang ku berbadan dua meski terdapat restoran tua sayang aku rela bawa pulang gak kerasa udah setahun siapa mulai pelanggan pikun udah gak pernah pulang ke rumah sayang aku rela bawa pulang lain panggil dia si capleng abang cara pulang dia cara dimulai lain panggil dia si capleng abang cara pulang dia cara dimulai udah kerasa udah setahun siapa mulai pelanggan pikun udah gak pernah pulang ke rumah sayang aku rela bawa pulang jaran lumping duduk jaran bener tapi jaran bohongan arah datang jaran lumping sing ada di kesurupan joget loncat-loncatan jaran lumping ora bakal doyan jaran lumping cuma doyan ditebeli joget nasi ngamut-ngamut apa maning kaku musik dangdut jalan lumpia kadang bisa atraksi ajak kalir jalan kudu bisa beri tambah kekei sawirandi tambah kasih tambah rame jalan lumping kudu jalan bener joget loncat-loncatan iye jalan lumping sing ada di kesurupan joget loncat-loncatan iye
duda harapan ngomongin demenan janji kawinan nyata di sampingnya cuma bohongan lagi lebih terus teka jadi harap milikula tapi barang wis teka malah sudah tinggal lunga lagi lebih terus teka jadi harap milikula lagi barang wis teka malah sudah tinggal lunga kakak balik mati karena ini wis cukup sepi sana pengalaman sudah duit demenan tuh dapat yang tadi demenan jadi kawinan ngomongin sempian cuma bohongan iya terus kapidang ke sareng lagu tapi santa acana ya apunten kanggo murang kali supados anu nyawerna teu ka panggung kumaha ieu mah hareurinnya hapunten sakali deui tiasa kapengker sakedik